हजरत लूत अलैहिस्सलाम की वारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मतम की नबीनी मतमदुदा नबी सिंह सागई की ओइना थारखी। लूत अलैहिस्सलाम की वारीदा यामना किनिंगाई ओइबा तमजनिंगाई ओइबा पारा याउरी। लीजरिबा वारी असि यामना ऑथेंटिक ओइबा कुरान गा मरी लेनबा सोर्स खरदगी लौजरकपनी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम की मयाम्ब की मचानी। महाक की मपा की मिंग हारान कवी। हारान तारख नत्रगा आजर की मचानी। हजरत लूत की वारी कुरान की सुरा तरा मरी दयावी। हजरत लूत की मपा माना अंगांग ओइरिंगैता लैखिदे। मरम मदुना हजरत लूत अलैहिस्सलाम मागी मपू आजर की युमदा मागी चचा इब्राहिम की नाकता चौरखी। मरम मदुना हजरत इब्राहिम ना लूत अलैहिस्सलाम बु यामना नुंसीजरमी। हजरत इब्राहिम ना मागी मी सिंगदा असेंग मपू की वा हाइदुना असेंग दीन की माइकैदा मीबु पुसिनबगी होतनरक तंजादा मागी कौमना मांगोंदा अवाब पीकी। महाकपु मयाम चंगदुना मैनुंगदा लंगसिनकी। मतमदुदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम खक्तदी महाकोंदा ईमान पुरखी। मसीबु कुरान दहाइरी फआ मनु लहु लूत। महाकोंदा लूत ईमान पुरखी। हजरत इब्राहिम ना मागे सगई अमदी पोकनफम लमदम थादोक्तुना लमदम अमदा हिजरत तौबा मतमदा हजरत लूतसु मागा लोइनना चटकी। मसीगी चही कया मतुंगदा हजरत इब्राहिम मिसर लेबाक्तगी फलिस्तीनदा हंदुना चटकी। मतमदुदा हजरत इब्राहिम ना लूत अलैहिस्सलामबु सोदोम कौबा मफम अमगी माइकैदा थाकी। हाइरिबा मफम असी डेड सी की नाक्ता लैबा बस्ती अमनी। मतमदुदा बस्ती असी नत्रगा मफम असी बिजनेस की सेंटर ओइबगा लोइनना मुसाफिर लमकोइबसिंगी पोथाफम ओइरमी। इट मीन्स सोडोम हाइबा लमदम असी मतमदुगी पॉपुलर ओइबा चौखतपा मफमनी। मफमदुगी मीसिंग अमा फाउबा ईमानदार यावरमदे। मखोय अदो लोइना फासिक फाजिर गुनागार ngaktani। हजरत लूत अलैहिस्सलामबु मफमसिगी मीसिंग हिदायत की दमक थाखिबनी। मतमदुदा पौमे लूत यामना फत्तबा गुनादा लुपलम्मी। मसीबु हौजिकता हाइरगा गे सोडोमाइट सेक्स नुपागा नुपागा नुपीगा नुपीगा अदुकी मतिक मखोयगी मरक्ता एडिक ओइरम्मी मदुदी मसीगी फत्तबा लमचेत असी मखोयगी मांगदा कनानासु चेतखिदे। लूत अलैहिस्सलाम ना मागी कौम दहाइकी नखोय असे ऐसे गुना अमदी इकाइदबा थबक तौई नखोयगी मांगदा मदु पृथ्वीगी मियोय कनानासु तौखिदे। नखोयना नसागी अपाम्ब कोकपगिदमक नुपी थादोक्लगा नुपाबु सिजन्नरिबा नखोयदी कालानख्रबा कांगलुपनी। मसीगी लमचत असे लूत की कौमदगी हौरखिबनी। अदुबु कनागुंबना असुमनसु हाय मसी मियोइबगी फितरतनी नत्रगा कनागुंबना हाय जिन्नातगी लाकपनी। जिन्नात की मुराद इब्लिसे लाइननी। मांगदा पंजखरे सोडोम मतमदुदा बिजनेस सेंटर अमदी लमदा चटपा मीसिंगी पोथाफम ओइरम्मी। मरम असिदगी खंगबा ngami सोडोमी कांगलुप की मीसिंग मेहमान नवाजी तौबसु मथौ तारम्मी। मखोयगी मरक्ता कनागुंबसिंग मी हेनबा मी लाकपा पामलमदबसु याय। मसीगी एडवांटेज लौरगा इब्लिसना नोंमा हनुबा अमा सारगा मखोयदा हाइरकी करिगुंबा नखोयना मीबु मेहमान नवाजी तौबदगी हिंगे खलबदी मसीगी थबक असे तौगदबनी। मौदगी माना अमुक फजबा पाखंग अमा सारगा लाखी अमसुंग मखोयदा लमचत असे तंबीखी। अदुगी मतुंग कौमे लूत लमचत असिदा एडिक ओइकी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ना मखोयदा हिदायत नसीहत लेप्तना तौई अदुबु मागी वा तादे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ना अल्लाह की अजाबपु किहल्ली अदुबु नाचुंगदे। मखोयना हाइकी पुरकु अल्लाह की अजाब नंगना अचुंबा ओइरबदी। आयात अमदा असुमना हाइरी वमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन कालु अखरिजुहुम मिन कर्यतिकुम इन्नहुम उनासुई यततहरून। अमसुंग मदुगी कौम अदुदगी अतोप्पा पाउखुम फंगलमदे। मसी नत्तना मखोय मसेन हाइनरम्मी मखोय असे अखोयगी लैफम बस्ती असिदगी तांथोख्रसी मखोय असे यामना सेंग लूबा पामी। समना हाइरबदा मखोय अदो फत्तबा लमचत कानदबा थबक न्यूड सेक्स असिदा लुपमनखिबना अफबा वा अफबा थबक मखोयगी ओइना कानदबुगुम खनकी। हजरत लूत अमदी मागी मचानुपीसिंग नत्तना कनासु अफबा यावरमदे। अरोइबदा मखोयना हाइकी ए लूत करिगुंबा नंगना नंगी असिगुंबा वाज नसीहतसे तोक्त्रबदी नंगबु मफमसिदगी तांथोक्लगनी। मदुदा हजरत लूत नखुमकी आइसु नखोयगी असिगुंबा तुकच्चरबा लमचतसिदा तल्लबनी। मसीगी मतांग सिदगी हजरत लूत मफम दुदगी थोरक्की हाइबदी महाक मखोयदगी लापना मयुमदा लैकी।
amasung Allahda asumna dua tawi aigi parwardigar aibu amasung aigi imung manung makoigi sajattagi kanbiyu amasung najat tawbiyu dua sidagi khangba ngammi magi komado khatna chainabasu pamba kanglupni Allah na magi dua lauki amaromda Hazrat Lut upai leituduna mayumda phamduna leijai dua tawi maramdi qawmaduda magini haiba kanasu leite madi Palestine natraga Kinan gi miyoini amasung qawmaduna atokpa Allah na farista khara fajaraba pakhang kharagi mawongda tharaki farista sing asi ahan bada Hazrat Ibrahim gi dalaki amasung mehman oi Hazrat Ibrahim na makoida chana ba seba tawbada charamde maduda Hazrat Ibrahim ki makoina haireki aikoi mi natte farista singni Lut ki komda azab ki damak lakli bani amasung nahakonda aulat amagi harau pau pibagi lakpani farista sing asida Hazrat Jibril Hazrat Mikail Hazrat Azrail amadi riwayat kharada Hazrat Israfil suyoraki hai masak fajaba pakhangi mawong lauraba farista sing Sodom gi maikei pangki makoida Allah gi atangni Sodom gi kanglupta azab hekta piganu makoina nabida phattaba bebhar chatpa udriba phawba makoi laki basti adugi nakyada Hazrat Lut ki machanupi ama leirami mahakna pakhang sing adu urubaga khanki aikhoi gi kom gi mi sing na urabadi soidana phattaba lamchat chatkragani maramaduna magi mapagi nakta chelaklaga tamlaki Hazrat Lut Aleisalam pakhang sing dugi nakta laklaga hanki nakoi kadomdagi karigi lengbirakpano makoina khummi aikhoi nahaki mehmanni Hazrat Lut na khallubani pakhang sing adubu maikei amada chathankhibagi damak adubu mehmanni haibaduda chatkhro haiba ngamlamde audagi Hazrat Lut na makoida hai Allah ki kasam prithi laimaida makoi sidagi hena oktaba amadi dirty kanglup aina ukhidri amasu makoi sigumbaki wari tasu takidri Hazratna wafamasi hanna makoi da haiki wafamasi taraga mehman sing aduna bhab tanaba farista sing khumde makoi di qawmadugi against ta makoi gi maral sing bitna uba ngairi bani Hazrat Lutna makoi bu yumda purakhi phamhalli Hazrat Lut ki nupi imandar natte madi magi qawmgi mi singi mongdani mana thokiduna mayamda tamlui yumda pakhang khara lakli makoi gumna phajaba ngasi phawbu udri masi taraga mi singado Lut Aleisalam gi yumda harau laknaraki Hazrat Lut Aleisalam na thoklaga mayamu thatli nakhoi gi damak nupi sing leiri it means nakhoi gi nupi sing leiri nakhoi na karino karamba lamchat no pambiri base makhoi na khumki Lut nangdi khangli banatra aikoi gi nupi singda aikoi gi apama natte aikoi kari pami haibasidi nahakna phajana khangli baduni Hazrat Lut na khumi aingonda pangal leiram laba masigi arthadi Hazrat Lut Aleisalam gi kanasu leiramde machin manao magi machanupi singdutani mangonda iman purakhiba magi mausu imandar natte nabi khibiktadi kharatu oirabasu matengi leiki adubu Hazrat Lut ki damak mi leikidi amaromda makoi Hazrat Lut ki imungda akanbana change thoranglaki amaromda mehman humdo nachungdana phamli asomda Hazrat Lut makoi ki damak thawai wari Hazrat Lut na makoi da hai nakhoidi oirise kaisu khangdaba mali maduda makoina kumlakhi aikhoidi ngasi faisla ma puduna laklibani madugi maramda makoina chingnaram ngasi di achumba pudana laklabani farista singduna hai ai Lut kiganu waganu soidana nang amadi nangi imung manungdi hingani nangi mau natana madi tungda leihoba kanglup ki manung chankragani aikhoidi mafam sigi mioi singbu makoi gi gunah gi damak asman dagi azab pi balak pakanglup ni ai Lut aikhoidi Allah na tharak farista singni makoi ase nangi nakta yosilak ngamloi nangonda kaisu tawbe aroi makoi adudagi amana akanbana yumda changsin bagi damak hotnaraki Hazrat Jibril hawgali amasung magi mityengduna makoi de yengkhibada loinagi loina mit tangki makoi do hanki amasung chatna hairamki hayeng khangani numidang oisilaki farista sing na hai Lut numidang da nang amadi nangi imung manung masidagi thokro amasung handuna yenglakanu makoi bu mang thahalu amasung nangna tungda chatlu amasung nangbu chatlu haina hukum tawba mafamduda chatkro nongalamdai matam naksilaki Hazrat Jibril na magi masagi machi amada
lamdamdubu phuktuna thangatlaga atyada pukatki asumna hai farista singna basti dugi yen singi hui singi khonjel taki amasung basti dugi mi singna farista singi tasbi taki adugi matung hajai jibril na khonjel thokna lawbada loinigi loina siki mutkraba thaumaigum adugi matung atyadagi onthok thatharakhi amaromda asmanda mi khudingi oina nung amam semduna tharami maduna amuk thom tharaklami asumna Sodom gi kanglup dead sigi manak siwaida loisingi makhoida azab lakhibagi khudam khara leiri kayamat phawba leigani madu uraga sikha lobagi tamak wakya amada hai dead sea asi makhoibu lang thakiba mafam aduni qaume lut ki kanglup lamchat kambagi maikaida ayobu thak yoki makhoi man and the man woman and the woman ngasigi taibangda masigi lamchat asi henna dum chatnarakli adubu ibu rasul gi khatir lagi ajab laktabani allah na ikhoi bu chanbibani nahak khoina dua da aigisu saruk yobiu wari sida asoi angam yawrubusu aibu allah na ngakpigani haina thajai thagatsari mayambu assalamu alaikum